ama sain lai ram mi pui te le he program lo thir tu zong zong te LSA General Headquarter Longtlai min chi bei kan bu ka chu nimin lama MBSc in HSLC result ti chuata ka class lotlin na chang zong zong te LSA General Headquarter chung kan lom pui tak zet chuwa lotlin na chang ve lo te po he ai na sa zo ka be ya ale pe ka chon lotlin na chang theu turin du sakna kan hlan bok chu ni in lai ram mi pui te le he program lo thir tu zong zong te LSA General Headquarter min chi bei kan bu ka chu voinia LSA General Headquarter press conference kan nei theina tura hun thatak min siam sak tu pathian le MJA longtai roi tu tunga LSA voinia press conference kan nei na tur le program kan han main introduction lo ni ma saila a thaing ka ria Kelal Huliana President Matthews Lalhum Liana General Secretary Evro Lupuya Finance Secretary le Nathan Chatuan Lamoya Treasurer Tenni Ole Voinia press conference kan nei na chan ber chu hei hi ani kan ram lai ram ro rel na LADC sarkar na chu avoi nga na ta na lo hing le ta a heng tianga sarkar ngel het om lo lu tuk le ram mi puite ngai to na om lek lo ang maya kan MDC te che du da na wanga kan ram len hama lo mual pho non le ta hi LSA General Headquarter longtai chuan riat thiam maharati to hle a poi kan ti tak zetani tum sarkar in move le tum na hi kumnga chunga avoi nga na la ya lo ni le ta heng tiang zela sarkar akal hi ke ni LSA General Headquarter longtai ti chuan rem kan ti to lova lai ram le nam tan za thak kan ti in poi kan ti em a tin aram mi puite po hian na satakin kan tuan mek bokani tlang kam ti le thuleng wa kan riat theng khata tang phei chuan sarkar thar lo pian theina tur hian sum le pai tam tak manga in tham na le chanvo tha in tiam na manga in thlem na te po aum nge ni na langa heng tiangang thil thiang hlim lo le thalo kan ram Christian ram chung nge ya thleng ta me hi LSA General Headquarter chuan thalo kan ti hle a ram le nam za om na ti borban na ak ngai bokani lai fa te ta na pathian in namanga kan din so ve theina na ro re na in min pek LADC heti tak maya kan MDC te nan mani mi ma zeta mani ham thatna ringot uma phe kan MDC te phei chu bangam turin kan phut ngal bokani kan political leaders te khoi partia ompo ni sela mi puiten du taka kan thantin an ni ang takin ram le nam ha son na tur le kan LADC za omna te ngei tua chunga het taka oma pathian ron chung zela hun mang turin LSA General Headquarter chuan angena malam hun local zel tura po mi malham thatna le thlok na be se wang meya ram le nam mual phon na tur le kan ram ro rel na LADC za omna po don changlo khopa hun mang to lo turin kan phuta kan be se ngal bokani heng tiang kan 11 LADC din hun alo ni zelta ka chuan ke ni LSA General Headquarter chuan ngun taka kan ngei tu hnuin lai ram len ham chan himnan thei top heng ti om tak hian a discretionary power magin 11 LADC suspend rose panhina General election arang thei ang bera kan nei theina turin mala rose pathumna political stability om thei hlolo kara hian eng party ma LADC a sarkar tir lo turin LSA General Headquarter chuan kan rem ti don lo ani heng kan thilphu te hi kan governor zom tak hian minti hlotlin sak lo ani chuan LSA General Headquarter chuan na thei ang berin malak chun zom zel kan tum bok ani LSA General Headquarter longtlai chu zirlai te le ramlen hamtana ding tur kan ni ang takin he ramlen ham chan himnan hian thei top in ke pen zel atuma tun huna kan halak na po hi ramlen ham chan himna ni ti kan lai ram chunga mi puite le NGO ani kan ramaro rena fel file gel het jok adina kan LADC ngei po alo zo om deu theina turin kan phak tok le kan theyang to ka ma la zel turin ram mi puite riata kan puang zar du bok ani